ma ki binu ku digu di way ñaan ma do dox tangi ci o dom ni kuam kiri wa dom kere yalla war ma kar ka do war wa kere is no more is no more. That is the truth. Ichang do aida wa ro nyo wanda ba du pe Yeah. and we lo ne tiga ter wa ko men la ko ne na wa ja pamo na wa ni ka tim ki wa jo ni alo bin itela mi Uganda chori do ko de chori me o te ki be choko diru ki be no ngata tiki miri mi bin itela ki neko pien kit wa en ma ke wayna jula ni ya jula abi jo ke ana jula pakara actually mo nying biraya pian ni nero kirwa nying char begene me char wil bene mo kene tie iwinyi la gam mo no ki mi je ma mi runya ni ni dong la gam ini tikere mai dong kere de ben wa we ga daw be de nying ya ada u be de nying ya de ga yiri wayni ina jula te wa ngato jula yimla tena mo ni madu ini telo do mo beru do mo kare ma duong dano tika wa kay kumi e jula na lok wi ci moy ni mama ye joma ana judo di kiti mano chalo actually no be beta ti keren en awabe ngak mana ikar ma actually chalo ka luti actually mo ken magite wa goyo boyop ma pa mera luong ning yope goyo boyop ma mer ke chat kere wa joni go bien go kok bot MP ni in wundo ba wundu muda igamente gina tie wunu ka tika chero wa ko wani tero mukene machalo in gwa nyu ti chalo in kerchan in MP ya kon in gwa in la mara in gen father nen ko wani tero mugo ki aduno mi ku ker ken delegate me gu go tiare wa experience kadu ngu bien wa ko bot wa ka do we ke chingwa wa ngi kitini kere neno we so MPs ki kwa wang man pa bi log la bon luo ay log be la bon luo MPs gu kwer tam en la joy jon gu chaw tele kimgi jo ken ber gu chaw an yo pe en ana pe ye jo ken gu chaw ni yu pa ka meno ka no kitiga yu ne pinga pe kon ke chak ki bot gi ka wek gen nong gi mi tami ye gwa ko nyo ka gi tim MPs gu kwero ade winyo do tela ya chulo cha ni ave porra ta tar cha ngwana mo donc ko ni ko donc pe ko chumi lu tian yele mu ken ku bar chene ku wek MPs gu chui la ka visa kulo am pe gu mi wani ga chen eto wek ami la bolle langi pian ini yope inu beru padano en ma wan lepio ni wen langi gu yoblu tiang ge MPs gu yoblu tiang ge la lu gu yoblu joba dola gu yoblu walo gi South Sudan yeah down you ana follow neno wan ka yele wa yobo money ni wa chwal jermo MPs ci piem na mo ne mer way ni lo ka ruok ki ora ne do pire ya chuli kitiyo tek to twali now me cher yu ya gitene waneno lo me ini wachi ni tigi gen ni lo ke ini ni opitum donc ka ana penyo in ngo ma ini nena chalo gwa pikati ki ka chaka mone make waje ni tie ini amdoe abiche ani ni amdoe bor medo ma bero iche abiche
Mahali wario ke pia rio ga de ke ini tamni gena ngo mabikati ma chiel achulo hoyo pe me jolo chwe melu gir me ma mera wacho pien watigi partisario watigi magnet mano be oyuagi ukel gi ka chielo ripie ero ki tiyo tuon barania mo mati very thick ki kere diere ngawe ni magnet be penetrating barania yocha matwan sie mere nen tu che kauno kong ki winyu loka ino inero mamega na tamono bitiyo wano tiki opinion leaders watiki do diru mago teki mago kwano mawigo poro yamo ki borgi opinion leaders kong bena ka dai tari lo opinion leaders kong wan chale ye chuli kong watiki opinion leaders mo ma wa recognize and that is all man America okay sorry mere kauno ne en kure do diru e mai winyu ana wajo pigini wano value wingen no be era meru wachini tela ne ka chole tela e mema por militaire mo kene kala yoya do kuluni ne ka chole ibino la tela moni la bo woro la bo tammo la bo nyeto bichero ka chimo wa opinion leader be loke o be neno ngata chimo wa ene godong ana tele kere ni ningo lupi tikiti an lok me tele kere matwan pien loburu kere o kumem I agree with you ayelo ken pien kirwe ke kwaro abilo ko kila diet ma ikien ke bana lo ke ruara tie ento jomogo magitie biro mogo magitie elda ike kwaro gidanga wa wiruri chigi mera ke wo omera ameru wachini opinion leaders pigi beru duonya ana meru ni ka logo como opinion leaders ya churi atigi nying ma ana luon ka wara watiki la diet levi arwen ti custom kona watiki mego rosal ba uywa ni kanya go ba ne be watiki doctor professor onaro tu watiko menwa chief justice watiki do diro ikien peny mamu keni dong patwer mo kauno winyetie no jo enuna yeli chibruri peny lugo maj no gien no gibero ka chokegi tigi chero machelo opinion leaders ka facing goody ero yimge wek opinion leaders ma tegi ya chuli mati luongo nyingini bukati mi chero kaneno goody ile tieno mone ge maru kote gulo kan bobe donye kiemge ni giemge opinion leaders kabe o merne embe el tiemi tam kuno tamme bene beke utio wow en kitima dong te kwaro achuli dong keke en no kay nem ka choke mati biene ni no ya bor ki ye ki jolo ki war opinion leaders ame wotina lo bertie ki bi ye ki bi war ki bi jolo ki nini me jolo tam gi ki lo ma meki la bon munyo Pierre Amir wotina ka dong lo te kien jo ario yin may bienu ka lo ba baby ton 50-50 olotika mo di yo ngat mo di yo be o jak ko ko ngat mo ne madak mege da ko ile manoke ni o video actually koko
Achuli go chet ki chwiny mano tie maleng. Actually, mero mia ikomia. But to you, it doesn't work. Mero mia ikomia. But to you, that is the truth. Achulu beru karama unogo chwiny. Chwiny ya chuli nene tam ki loki tich. Weka chuli no kagi tiga karo hoyo watiga chero mo wa chwiny. Piang ni tam ni loki ki tiche ubi kati mapat daki be woro. Do diro malu wa nyingine. Kauno ki kero ki kache. Magiem gumi o tam kiribi iye ludiru wa mitibu manonoko. Malok kiti ati Chalo mak beka chola retired bishop no wengi. You know. Omo ki kerlu paja ye bute yo ilo ene. Weri kawan wa bichero wa chet mano wa tie mo chui. Wa chop lok ma ya chuli ni yo mamier yo mamor kawa judo dongot wan jomo kene machamo kene ko bibiro ki kero mibiro ika choke enone aduki mabibiru ya chuli wa judo ka yini tigi tambi moni mapat pe kare social media kere Kombe non kare kia resource, kia base. You look at opinion leaders eko. Where o informing opinions mamegi. Ka we look o woro kia nying. Kako watiga dugu Jarang tia mata. Watiga dugu marara mo madong konye bepe. Icha wadi ngara chira mado kere social media. Donc tamu ni ene guafun. Kuri guamo ni pangap mo ni mano furu ko kote ma chel. Tika ti chomo bon chomo waki kote ti wore di kuri mano vonyo. Tamu ni daha wen tika fone ni ti smart. Ana tamu ni tek witiana ki geko. Tek witiana ki geko. Jimi mo kene ba. Kaute kere woko. Ulogo bene. Unyero. Poyo beki wikara. Ero timu kene maka ini bi poyo wikara. Be po wikara yo mano papate no tie. Bide kato donge rian. Pian dano magiti ka jolo lokeni. Kiti magian gini ankere papate tie. Era miru chini. There's a unit. Ilok padano. Makirika de beti ning kate obino. Ke pie binyoche manok binyoche ka ngiyo ne ngat mo biro mamol mo piero loke mot mabe la bon le ke woro ibe jolo tile pokene amir wotine ya chori ti jomo kene pengen yet kirike yeri mingi ken kuyu nehu mir kume Joken be madong ngilo be tie. Erwa jomo kene makirika be churu moni madong diem loyo ni. Jolo me kirri ki jolo gere kumuni on lega. Pe honepe. Atiki wata mo mangi ma dana eni. Me chelo ke kiride luong ko kileb mo ken ko yamo ko nga pian ko ma chel. Dan ma bene ko kwano ma ke biro bene o to no miro be kang ke kit gima ma nyoro gien ma en wa ke ye ero kati di town kati di city en bo be kati ga nyero ka cha no winyo wa kai Men on balle. La bon control. No balle. Aya kade yero eni a ja ni de landa dong met ma dong pelar bor Ti jomo kene gulo kan be pe cha wa yeto ne. Bien ka yini cha wa yeto ne. Donc yema yela wi bi mari. met temeta Obi churi ki momo ma. Beru way no ko yuba for 1 year. Chi di ben ki wajo ni anyim bakara.
tie ting bulu kilitio do diro actually ki pon tiyo teach ma weho anyim paletiano ki bulu e boni o biberu mabe kawatimo gir marojo giyo litene ruin matwar science wajo ni pasen maromo piera bungwen ko wa dichu uteme kom gir murumowa kayini beru kien no makon the possibility of him beru la makon tila mal ke beru kama yepi ye the possibility of him dugula yep nyongala lebe bet tila mal ka beru murumowa ene we wan wa beru kitu watikere Chinese wache gian mati ngeri romber gian chama yat nyokoiza. That is the thing. Nange bilo ke lek Chinese. Kwari ke mara. So Pierre, to me this is very pertinent. Actually uchak dugu chien kapoyo ki jolo dam. Actually uduk chien kaponyo ki tielo ko dam. Wek wange da ko be manu watiki gweka ni wana actually. Tije mo kene ka ki penyi no mira iritu ke gamone. Man ka yinda we li da chien mo bi we Wera. Kuna bi jago en we mo ba le roigi ba Judas gi. Eri be donyo. Anda wera. Ange ger jok no dio ge era anda ka gere. Era ka cha no me ka nyon tiana chi ngio ka en kama wati. Wati goroba maka nyon ka me no ja pe pete winya be. But actually we are not investing in ngeyo kakawa, ngeyo culture mamegwa. Yeah, our culture is our identity, yada. It's our identity. Okay. There's no way in itila tina actually cheke gi penyuni actually won tek mo cham tibi waje ni matoke ke benyewa. It's wrong. It's wrong. One identity mamegwa tie. Ichamwa, irokwa, ikiti wa logo kere. Actually logo kikere. Ikiti wa ko kere ki dang actually maru dang. Iwe imiye. Ere chawali from the look of things. Yeme anu wenye actually. Joma nok magitika practicing mino ngochiante. Yeah. And the thing mo ina chamo kiluo gi terge mielo ki chulo gi lati chanta mati. Eton as a motivation me ana actually be a ponyi la cour de toi. Wede pachi duchu te yini tiero. Ibino tieno matieno magedon ene. Kade moro mabe, ko gami mabe royo. Ko gami kele mo. Mitch, did it here, but he has gone to the market. No, we don't know about When you are becoming lemo. Niano Chamoni, I knew one council, like ye, local actually, Pianka Tia China, the local Chinese, Kakadima China. There's only one language in China. There's one. And Bumoni Kere, Medongi. Cherry France, Kakadima France. Everyone speaks French. So, we really need to say sorry to ourselves. What we want to get again? We need to ban them. Pierre, new year, a year check in the town. Kayin P. the town beautiful. When me succeeding in future should start now. But knowing nothing positive in terms of no one met roomy, no loyalty,
gima chwere be obeta timo ne